bir jolu ömürübüzde paygambar jönündө kitep okudukpu? Gördüңүzдөр, şıltoo jok. 20 jıl murun Araplar, adamlar büt kitep Arapça dep şıltooloyt ele. Azırga jerde, bu jerde köp bolsa 4 til, 5 tildin adamlar oturat. Orusça, kırgızça, özbekçe, tatarça. Bardık kitepti uşu жерden 20 metrden keyin tabasың, урматтуу bir tuğan. Bir jolu okup gördükpü? Uşunday ilim zamanında jaşap atabız dep atabız. 10 jıldap mektep, 5 jıl, 10 jıldap dagı çoң okуу jaylarda okup atabız. Uşunday bilimdүүбүз dep atabız, kattanıybız dep atabız. Bирок пайgambar jönündө bir jolu okup gördükpü? Bir bileli da. Gördüңüz, özündө jok nerseni biröөгө bere albayt. Biz baldarыбыз imandуу bolsun, baldarыбыз dagı ata dep men ölgөн учурларда мага дуа кылсын, балдарыбыз да бактылуу болсун деп бардыгыбыз ушуну каалайт экенбиз. Бирок кайсы жол менен бактылуу болот? Бул пайгамбардын жолу менен бактылуу болот. Балдарыбыз эгер пайгамбарды билсин дей турган болсок, өзүбүз да жакшы билели. Өзүбүз да ушу нерсени сүйгөндө аракет кылалы. Улуу сахабалардан Абу Суфьян радыйаллаху анху ушундай деген: Мухаммадты сүйгөндөй, sahabalары Muhammad'ı жақшы көргөндөй, жер жүзүндө адам bir-birin жақшы көргөн эмес деген. Muhammad'ı sahabalар ошончолук жақшы көргөн үчүн дүнүйөгө ушундай дин тарады деп. Пайгамбарыбыздын жанында 100 миңдин тегерегинде ушундай пайгамбарыбызга ыйман келтирген сахабалар эле. Карасаңыз, кийин бүткөндө азыркы учурларда тарыхчылар ошонун 10 миңинин тегерегиндегилердин сөөктөрү гана Макка, Мадина, Сауд Араб падышачылыгынын территориясында калган деп чыгарышат. Калгандын бардыгы ат менен, качыр менен, кеме менен жөө жалаңдап дүнүйөнүн төрт бурчуна барып анан ыйман таратышкан. Биздин учурларда тоо ташка эмнеге сыйынып жүргөн учурларда ушул жерлерге дагы ошо пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынын кадамдары келип туруп, ошолордун себеби менен мына мусулман болуп, ошолордун себеби менен кыбыла жүздөнүп отурабыз. Biz mına iman bilgen, dindi bilgen insanlarımız. Emi elestetip görölçü, dindi bilbegen jaşooda jaşap kalalı deyli. Uşul jerde mına bol jerde aksakaldar 30 jıl murun dinden kabarın jok jaşoonganday ele. Dinsiz jaşoo, ölük jaşoo, urmattуу bir tuğan. Dinsizlikten Kuday saktasın, imansızlıktan Kuday saktasın. Bardığımız imanға gelişibizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din jolu sebep oldu. Sahabalar gelişti, hurmatlı bir tuğanlar. Oşenken sahabalar emne üçün uşunça uluu işlerdi kantip kılaldı deysiz. Oşol uçurda hazır adamlar kosmos koşat. Al keste 6-7 kılımda adamlar at tokup mingendi bilbegen darajadare. Bir oşenken insanlar mına jerge bizge gelip turup bardığımыздın imanımızga sebep bolgon. Hurmatlı bir tuğanlar, oşon üçün uluu alımlardan sözü var. Adamlardın oy maksatı, adamlardın ihlası, adamlardın işeniçi bu asqaz oğlardı jarıp ötöt deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem astındağı sahabalardı oşondoy tarbiyalagandыкtan, oşondoy tarbiyany görgön insanlar oşondoy din jetkirgen bizge.